Tukiwa hapa na mshabiki mwingine wa taifa ya Inamba Mrugamba. Vipi mzee? Mambo sana. Kama kawaida. Timu ya Inamba Mrugamba tunaona kwamba mmeweza kujielekeza hapa kwenye uwanja wa Mashujaa jijini Bujumbura. Timu ya Inamba ilikuwa ikifanyiwa mazoezi ya kujiandaa mchuano wa Tanzania wa kufuzu finali wa mtoano wa kufuzu finali za mwaka 2022 Qatar. Timu ya Inamba Mrugamba unaiona vipi? Wachezaji unaona vipi? Hali ya wachezaji unaiona vipi? Kwa kweli ukiangalia maandalizi ni maandalizi mazuri sana kiasi kwamba wachezaji wote wapo fit. Manake sisi tunajiamini na tunajua kwamba Tanzania ikija hapa lazima ilale. Sio kwamba eti kwa sababu wana kocha Mrundi eti sisi tuwaogopa, hapana. Sisi tupo tayari. Ambao Watanzania, watangazaji wa Tanzania, waandishi wa habari wa Tanzania waliweza kuongea siku zinazokwisha wakisema kwamba wako tayari kuifyeka Burundi na kusonga mbele. Huyo msemo nyinyi mnauchukulia vipi? Kwa kweli Watanzania wale ukweli wao ni watu ambao wanapenda sana kuongea. Tunawazoea. Yaani vitendo kwanza alafu baadaye walete msemo ya kufyeka. Kwa sababu hapa alikuja Mali, akaja Gaboni, akaja na nchi zingine hapa wanarara kabisa ligi ya Tanzania, na pia wanakocha Mrundi ndio, na tupo na wachezaji wengine ambao wanacheza kule, lakini ukweli ni kwamba Tanzania hawawezi kutushinda sisi hapa. Na labda mchezo unaweza ukawa mgumu kule kwao kwa sababu unajua wale ni wajanja. Na tunawaambia kabisa ule ujanja ambao tumeuzoea kuona wakitumia kule uwanja wa Taifa wasije wakautumia kwenye mchezo wa Burundi, kwa sababu mbinu zote ambazo wanazitumia sisi tunazijua. Wewe inaonekana kwamba unaijua soka ya Tanzania sana. Ni mbinu zipi ambazo wanatumia kama sisi? Unajua ukitaka kujua mbinu ambazo wa Tanzania wanatumia, kwanza unajua sisi hapa tumezoea kucheza mchana. Wao mara nyingi wakiona mchezo ni mgumu huwa wanauweka usiku. Na ukitaka kujua mbinu zingine waulize AS Vita Club ya Kongo, waulize Zamalek ya Misri, waulize ile Sassuolo ya Algeria. Wale ndio wanajua kwa sababu walivyoviona kule kwenye jukwaa. Wao wanajua vitu ambavyo walivyoviona kule. Yaani nawaambiaje, zile nguvu ambao wanazitumia kule wasije wakasubutu kwenye Burundi. Yaani siri tumeshazitoa sisi, tunawajua. Ujanja wote wao tunaujua sisi. Neno kama la mwisho, tutarajie kwamba na nyinyi pia mtaenda kujiunga na timu ya Inamba Mrugamba mechi ya marudio ambapo itakuwepo Tanzania tarehe 8 mwezi wa 9. Uwanja wa Taifa tupo sisi. Lazima yaani Watanzania kule wakae wakijua kwamba sisi tunakuja. Na mchezo hapa ukiisha, wengine tutaanza safari ya kusafiri kwenda Dar es Salaam. Yaani pale uwanja wa Taifa tutajaa na hatuogopi, na sisi tuna uhakika wa 100% kwamba sisi pale Dar es Salaam uwanja wa Taifa pale kwa Mkapa, kama wanavyosema wao eti kwa Mkapa hatoki mtu. Pale sisi tutatoka salama, tutatua salama, tutoke salama, tuwafunge alafu turudi zetu Burundi. Naam kaka, na wewe vipi? Mechi ya dhidi ya Burundi dhidi ya Tanzania unaiona vipi? Naona kwamba ni mechi kali, ni mechi kwa kweli itakuwa si ya mchezo. Wewe unaiona vipi mechi? Kwanza sisi kama wafans wa Inamba Mrugamba, kama ulivyo tuko hapa uwanjani, tumekuja kuangalia mazoezi. Ni kwamba vijana wetu wako sawa. Tanzania wao wakija tutawapokea vizuri sana kwa sababu tuko nyumbani, ni nchi jirani. Mpira wanaocheza mara nyingi huwa tukiwaangalia, huwa tukiwaona wanavyocheza. Inamba Mrugamba wao wanajua jinsi walivyocheza. Ni kwamba Tanzania haiwezi kututisha kitu chochote. Maana mpira wanaocheza hata sisi ndio tunaocheza. Ni kwamba kuna kitu ambacho tunachowazidi. Wao kitu ambacho naweza nikasema karibu kwetu. Huu ni uwanja wetu. Tutawaonyesha sisi kama wafans wa Inamba Mrugamba tumejikubalisha, ni kitu ambacho tunakipenda sana kuisupport timu yetu ya Inamba Mrugamba. Ni lazima tutaenda. Ushindi tutakao uchukua hapa ndio ushindi tutakao ushindikiza kuja kuchukua tena wengine ushindi huko kwao.
Hapa tumehesabu magoli mawili, kwa tutapiga goli moja, basi tunaendelea vizuri sana. Asante sana. Asante. Mubibona hano turi kugoya Intwari aho umugwi serukiragihugu w'inamba mu rugamba uhejeje gukora imyimenyerezo yo kwitegurira urukino rwo ku munsi wa gatatu n'umugwi serukiragihugu wa Tanzania. Tukaba turi kumwe na bamwe mu bafans, Intamba fans, n'abantu bakunda gushigikira cyane umugwi wacu serukiragihugu w'inamba mu rugamba. Tukaba turi kumwe n'urongoye Intamba fans Placide Ndakuramye. Ego nanjye ndakuramuje cyane gose Bosingwa. Ni impore turashima Imana. Imyiteguro imeze gute mu bafana ndetse no mu barundi bose? Imyiteguro nibaza yuko twayitanguye kuva kera, nibaza yuko tumaze kumva ko duhurana na Tanzania. Nibaza yuko kuko mubibona kenshi Intamba fans twama turi hafi y'umugwi serukiragihugu. Twebwe nibaza yuko imyiteguro twarabandanije, turagira ama repetition ko bisanzwe kabiri mu ndwi. Nibaza yuko murayibona tuba dufise ingoma, tuba dutegura indirimbo. Nibaza yuko bishasha byinshi biriko biraboneka kubyerekeye ikintu cy'abafana. Murabona yuko moralira hari kandi turabona inyuma yuko igihugu cyacu cy'u Burundi Intamba mu rugamba, ekipi Intamba mu rugamba ibakarifye kuja muri kane. Nibaza yuko amateka yanditswe kandi no kubafana na twebwe twibandana twitegura neza cyane gose. Ibintu bitari bwabeho nyene mu Burundi, nibaza yuko benshi bariko barabibona. Abafana bagira ama repetition kujya bisanzwe nyene misi yose mercredi na dimanche. Imyiteguro turayirembeje, turabandanya. Nibaza yuko kuwa gatatu turi tayari kwereka abafana ba Tanzania. Twazi ko ngaha bariho benshi ngaha mu Burundi, ariko turizeye yuko natwe abafana turi tayari b'abarundi ngaha kubereka yuko tuhari, kandi nibaza ko ibintu byanditse ku bafana. Ubu dufana match gitangura gushika match ihere. Urukino rwa Tanzania urukino rukomeye cyane bivanye nuko urabona ariko ni igihugu kibanyi, dusa nk'abantu dusangiye imbibe. Mbega ukaba ufise n'umumenyereza w'umurundi, ntabwo bugute? Nibaza yuko Tanzania je ntabwo bintera na buke. Nibaza ko tumaze gukina ama match menshi bamaze kubibona. Nibaza yuko baradutsinda tukabatsinda canke tukanganya. Nibaza ko bamaze kugaragara. Nibaza yuko no muri kane mwarabibonye, ntabwo Tanzania cyari igihugu giteye ubwoba gose uvuga ngo. Nibaza mubona nyene twigenjeje iruhande ya za Marizande za Gabo, mukabona ama eliminatoire. Nibaza ko Tanzania vraiment n'ababaye dukina n'umupira mbere usanuka ari nk'umwe na gabari yacu uravye nyene, uravye ya condition physique yabayiki. Nibaza yuko bisa nk'abantu dukina umupira umwe. Rero gusa twebwe gusibunye natwe ico tuba tubarushana n'abakinyi bacu. Nibaza yuko maze kubona amahiganwa barimwo yuko bariko bavyitwaramo neza, nkabera hino muri Belgique amazimisi avyitwaramo neza, atsinda amagoli. Bacura bakina n'ujya Rwanda hari Samantha. Nibaza yuko bakina muri champion imwe hajya ariko aramwereka ati rero ni waza ngaha ku kibuga Intwari ngaha stade Intwari yuko atezwa uzomwereka kantu imiburi ngaho turize ngaha yuko ibitsindo bibiri tubibona ngaha 2-0. Yego kabisa. Twitegi kuri mwebwe abafana b'Intamba mu rugamba ku munsi wa gatatu. Twebwe nkuko bisanzwe turabafana babigize umwuga, nta mafani n'abafana bagize umwuga. Nibaza ko mukunda kubona hari urya rudome hashi hajya. Nibaza urya n'urudome rutigera ruhagarara match kuva itangura. Nibaza ko ingoma, indirimbo, amashi iki, nibaza ko ameshi bamaze kubibona. Tuba turi tayari gufana umugwi wacu w'Intamba mu rugamba, kandi kuva match itangura utindi here. Nibaza ko muzobibona kuwa gatatu ko turitegura urwego rukomeye, ko tuzi yuko iyo burya ari urukino rw'ababanyi. Nibaza ko utarutegura nk'urukino rundi burya bona twateguye za Marshezand abari akandi kantu kubukiye bamusanzwe mubizi namwe. Twizere yuko muzokwifadikanya n'Intamba mu rugamba igihe uzoba werekeje mu gihugu cya Tanzania. Yego ivyo je nanje no saba nkuko mwayibonye kugira ngo muri Egypte naho bitashoboye kugenda neza kugira ngo abafana bashobore gushikaho mugabo. Nibaza yuko muri Tanzania ni hafi. Egypte byasaba uburyo bwinshi, mugabo muri Tanzania nibaza yuko ari uburyo buciriritse. Rero twariko turasaba abantu bose baba bagira ico bashoboye kudufasha nk'abafana babigize umwuga, ko yuko ari cyo bodufasha kugira ngo dushobore gushika yaragaterana kugira baterereye kugira ngo muri Egypte abakinyi bashobore kujayo bimere neza. Nibaza ko bogira ico badufashije kugira ngo dushobore kugenda biroroshe. Nibaza n'imodoka ntabwo ari indege. Yego barakoze cyane. Murakoze.